Ngoba ngangibone okunye manje siyabonga kakhulu umntana wami la imbongi yethu from Sunday School asingeneni ke bazalwane enkonzweni. Amen. Asingeneni ke bazalwane enkonzweni yethu yanamhlanje. Siyabonga kwimbongi yethu. Angimona omunye
Sihlale phansi. Angibingelele ubaba uArchbishop Mkhize, siyathoba kakhulu Khabazela, mongamelikazi, abefundisi bonke, befundisikazi, ama-chief deacon, ama-chief deaconikazi, ama-sub-deacon, nama-sub-deaconikazi, abashumayeli bonke bethu, abashumayelikazi nabashumayeli, sibingelele uGeneral Captain, sibingelele ama-Vice Captain nama-Captain wonke, sibingelela amagosa, sibingelela abakhokheli, sibingelela oyihlalo bebonke, sibingelela omama bonke abakhona esinabo namhlanje kule nkonzo, sibingelele ama-volunteer, sibingelele uSunday School, sibingelele usihlalo webhodi nebhodi yonke, sibingelele usihlalo we-COM ne-COM yonke, sibingelele ingqungquthela usihlalo nekomiti lakhe lonke, sibingelela i-Youth Convention, sibingelela usihlalo we-event ne-event committee yonke, sibingelela u-media office kanye nasizana nabo, sibingelela i-student movement sonke, sibingelele i-men's union yonke, sibingelela amakomiti, ama-branch ethu onke, kuma-circuit onke, sibingelela ama-executive, ama-circuit, sibingelela ama-circuit ethu onke, sibingelela ikwaya yethu ekhona, bingelele undodana yami, ngimbonile uzakwe efika ekhona, nange eduzane kwami indodana yami le, siyabonga kakhulu. Sibingelela ubukhosi obukhona esinabo namhlanje kule minyaka 130 years, and sibingelela all protocol observed egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. I'm sure angizange ngishiye noyedwa ngaphandle, therefore ngithi mina all protocol observed. Siyabonga kakhulu kusihlalo wesinodi ukuthi asamukele sonke bazalwane. Sesingena ke enkonzweni yethu sonke njoba siyibanda elilodwa namhlanje. Abangenawo amaculo abangadwala ngocela nibanikeze amagama okuhlabelela, bese simameleke konke esobe sikwenza. Ikwaya yethu izobe isilida ke ngakho konke esinakho. Sibingelele o keyboard players, ngibabonile bengena, Lusanda no keyboard player wendodana yethu kababuzakwe. Sesathi ubaba ngoba samshadisa, asambizi ngokuthi umthoko, kodwa sesimbiza ngobaba uzakwe, ngoba umuntu maka ashada nje simbiza ngobaba. Ngizocela ke ikwaya yethu nathi thina sonke sikhona sithathe amagameni okuhlabelela iculo unumber 3 esongena ngawo. Sizongena ke enkonzweni nobaba uChief Deacon uSW Ntuli wase-MM, sizongena naye ke kule nkonzo. Uyobelunga bamlungisele nemic eduzane kwakhe,
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyophakamani ke ikhwaya esilide ngeculo number 3. Bongani Jehova igama lakhe elingcwele. Uzani masubonga ukwethaba kuJehova isisekelo sakhe sezintabeni ezingcwele. uJehova uyawathanda amasanga aseZiyoni ngaphezulu kwezindlu zonke zakwaJakobe. Ngajabula nxa bethi kimi masiye endlini yenkosi. Izinyawo zethu zime emasangweni akho Jerusalema. Ayathandeka amathalo akho Jehova amabandla. Umphefumulo wami uyafisa yebo uyanxanela amaguma kaJehova. Inhliziyo yami nenyama yami yahuma ngokwethaba kuNkulunkulu ohleziyo. Ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi bonile ezulwini nasebusweni bakho angifanele kuthiwa ngumntwana wakho. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa kukho qiniso ngakuthina. Kodwa masizivuma izono zethu yena uyakusithethelela sihlanze kukho konke ungalungi kwethu. Bakithi abathandwe inkosi noma sibize ngomsawa omkhulu masingakhohlwa ukuthi sona mihla yonke. Ngakho ngilandeleni ngenhliziyo eqinisileyo sibike izono zethu sithi Baba onomsa wonke sifosile phambi kwakho ngomcabango namazwi nenkulumo langezenzo. Akukho okulunga kuthina kodwa wena Nkosi uthembisile intethelelo kubo bonke abasikhalelayo bekholwa ngempela kuyindodana yakho ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu. Siphe ngaye Baba kuba sihambe ngokulunga nangozikhuza kuze kudunyiswe kubatshazwe igama lakho elingcwele ngawo Jesu Kristu inkosi yethu. Ameni ameni.
uNkulunkulu mnini mandla wonke uyise wenkosi yethu Jesu Kristu ongathandi sona sibhubhe nesodwa themisile ngesawu sakhe esikhulu ukuthi obaxolela bonke abaphendekwela kuye ngeqiniso bezisola ngezono zabo zesikhathi esedlulileyo makanithethelele kuzona niqinisa nisekuphileni okuphakade ngayo uJesu Kristu inkosi yethu lokho ngisho ngesikhundla ngisamukele kuyena sokumemezela intethelo yakhe kubo bonke abakholwayo bakhe. Ameni, ameni. uJehova aphakamisa ubuso bakhe phezu kwenu abe nomusa kini. uJehova aphakamisa ubuso bakhe phezu kwenu anike ukuthula. Ameni, ameni. Khumbula lezi zinto ngobana uyinceke yami ngikwenzile obeyinceke yami ungabokhohlwa yimi ngesusilize eduko zakho zesuke njengefu elikhulu nezono zakho njengefu buyela kimi ngoba ngikuhlengile asithandaze ikhwaya.
Amen. Sivula imilomo yethu. Milenge nyawo siothatha ikwaya isilide 258 kamalakhe Yes.
Ngiyacela ke usihlalo we-event angifundele nathi sonke sivula amabhayibheli ethu lapha encwadini yamaHebheru chapter 13 sofunda ivesi libe abemabili 7 no-8 ekhasini 1146 page 1146 verse 7 and 8. Bingelela Baba Mongameli, Baba Archbishop Kize, Bukhosi Awazondi, Umama Mongameli Gazi, Ubaba Fundisi bonke, Nomama Fundisi bonke, Bingelele, Ubaba Machief, Nomama Bama Chief, Bingelela ma subdeacon, Nomama Bama subdeacon, Ngibingelela abashumayeli bonke abakhona. Ngibingelele omama bonke ngezigaba zabo. Ngibingelele izintombi nezinsizwa zonke ngezigaba zabo. Ngibingelele uCaptain nombutho wakhe. Ngibingelele izivakashi zethu namhlanje. Zonke iqokuthwane siyabonga kakhulu ukuthi niphumelele hlonipha isimemo. Ngibingelele ke izindlu zodaka zasekhaya. Ngiyabingelela abazalwane kwelihle igama lomfeli wethu nguJesu Kristu. Amen. Ngicela ke bazalwane ukuba ngifunde kumaHebheru chapter 13. Sacela baba ngiphindele amavesi 7 and 8. kumaHebheru chapter 13 bazalwane amavesi 7 no-8 kufundeka kanje: bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. Uverse 8 athi uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla yebo naphakade. Cela ukuphinda abazalwane kumaHebheru chapter 13 amavesi 7 no-8 kufundeka kanje: bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla yebo naphakade. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen.
Baba wethu osezulwini, malidunyisa igama lakho, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Mawusiphe ukudla kwethu okwaneleyo, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelele abanamacala ethu. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sibonakalisa isihawu sakho kithina. uNkulunkulu londoloza inkosi yakithi. Ukulunga abakhonzi bakho bathokozisa abantu obaphethileyo. Usilondoloza abantu bakho ngesikhathi sethu Nkosi. Kungakhosibelayo uwe wedwa uNkulunkulu uhlambulula izinhliziyo zethu phakathi kwethu. Ungasamuka umoya Ungangibusiso Thixo, wandisa umusa wakho kithina njalo imihla yonke yokuhamba phambi kwakho. Usigcine ebubini, ungaletha uhlupho kuthina. Phulisa ibandla lakithi, ulandise kuzo zonke indawo lasefinyelele khona.
Isikhonzalo zonke zibe sesandleni sakho. Usikhaliphise ezwini lakho nasenkonzweni yakho ziqiniswe. Konke baba ngicela ngayo indodana yakhe ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu. Mina amen. Onke wasezulwini nasemhlabeni nawaphansi komhlaba, uNkulunkulu wabantu bonke Jehova ongahlulwa yilutho, mana njalo egameni lendodana yakhe ethandekayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Senzela khona ngoba sesiqalile ukuzuba umlando bokuvumelana nokufiselana okuhle omunye nomunye. Ngawumusa wakho mangalisayo namake inkosi kusekhona ukwesaba okuthile nethemba elisadukuza enkungwini yokwesabana ongenaqiniso noma kuyilona konke lokhu inkosi sicela ukuba usinqobele khona. Amen. Ngethulana libandla lakho isikhundla zonke abefundisi isililo amadikoni amavolontiya kanjalo nebandla kuba wena uhlale njalo phakathi kwabo baphilele wena bafunde ukuzithoba bathandane benze konke abayobonga ngakho sebekuwe sicela lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Yamukela ukuthandaza kwethu sicelela abaholi bakithi asebekuwe abalisebenzelile leli bandla ngokusinika yenza ukuba namanje sibe nabo njalo ngomoya simise endleleni abayihamba besaphila kuze nathi sibukunye nawe ekuphileni kwensuku zethu. Sicela lokhu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Ongahlulwa yilutho ibandla lakho lokho eliphikelele ezintweni ezingakujabulisayo njengesifiso sika Jesu Kristu indodana yakho libe moya munye ngenhliziyo epheleleyo nomoya oqinisileyo siza kanjalo iDazulu Congregational Church abantwana bakho ungasamuka umoya wakho ingcwele akasipholele eqinisweni asifundise lona njalo sicela lokhu ngayo inkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho
ethandekayo kumina mene. Nkosi yamakhosi, mbuso wababusi, nguwe wedwa obusa izinhliziyo zamakhosi. Busa inhliziyo yenkosi yakithi kube yazi esabe wena, nokuthi yazi induna yakho iphathe kahle thina abantu bayo. Oyibeka ubisaluse, enza kuba amandlayo siwahloniphe. Ngokwesaba wena obusa uhlela njalo zonke iziphathimandla nohulumeni bethu sibethula phambi kwakho, ukuba uchumise ukuthulo noxolo ezweni lakithi. Konke lokhu Baba sicela ngayo indodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu mnini mandla onke, mthombo wokuphila kwakho konke, yehlisela umoya womusa wakho kuyo yonke indlunkulu yethu. Uthela amazolo esibusiso sakho esingephele ndawo, ukuze ikwesabe, ikuhloniphe, ikuthande wena Nkosi yabe nomsindisi. Ezinhluphekweni nasezingozini zonke uze ubase ekuphileni okuphakade. Sicela ngaye ubusa isikhathi ngesikhathi, uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen.